Everybody, bako dali lati June nagluto man natin June na og ano chicken curry. Muna mo sudan karon. Kaunta. Nge. Kumain dulu lagi ya? Sige lang, pugi. Saging. Bing, saging bing. Pakaulit si June. Hah? Pakaulit si June. Siya, wala siya ako, napikan siya. Ano magkakong siya? Napisaging niya. Hindi na lang kami. Nagluto ako. Ba't may nga siya? Puro na nagapat pila siya, nagbrato mo siya. Hello guys. I am here sa balay ni Beng. Nagluto po og Korean noodles. I'll cook this one. Are you ready for our mukbang? Are you ready to eat spicy noodles? Because we're going to eat some yum. I'm born ready. You're born ready, are you sure? Yeah. Well, I really like their packaging. Looks good, and I think it's really good. It's coconut. Are you sure? So spicy. Yeah. Put a lot of water. I told you, is this okay? I thought And you then- cook a lot. And then you said, yeah. That's Kuya Butch. Ano ko din ha? Yeah. Kuya Butch is in the house. Ooh. Hello everyone. Hello everyone. We do a mukbang nami noodles We have a samyang noodles, flavored. Is it flavored? carbonara Carbonara flavor. and bulad, And also we have bangus last night. and then We have a Korean noodles also, Singapore noodles. a Singapore noodles here. Yeah. Let's begin this one. And also Kuya Butch is here in front of us. And without further ado, let's begin the mukbang. Are you excited? Very delicious, but So spicy? a little A little. because I only eat little. That's why. It's yummy, Kuya. How about the noodles? This one. Try this one, kuya. 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 So, lamya, oy. Yummy? Yeah, yummy, but You like the flavor because it's sweet. yes, You like sweet, right? I really like sweet, guys. I mean, no? Yummy? Na. Yummy daw. Yummy Ito daw. pa daw ni. The carbonara, the pink one. Wapo po tong cheese. Oh, himala, Kuya. You like the sweet one? This one? This one? Oh, spicy? Mas delicious, right? Yeah. Because we're beautiful. Wow. It's very hot. We have another that one. Yeah. This one also, guys, is delicious, but I put a lot of waters. That's why not so
Saan siya? Korean eh, man Korean. Yeah. The Korean. I like this one. Marunong ako nila. Don't hurut-hurut it. Hurut-hurut it. Delicious. In Bisaya, lame. In Tagalog, masarap. Masarap. In Chabacano, Saka broso kayo. sabroso gayud. I can't eat that. So hot. I'm born ready. Eat a little. Don't eat more. Hello? Is this spicy also? No, not really. I will eat the bulad lang ul. So spicy. I'm born ready. When I'm eating this one, I can concentrate my appetite. So it's so spicy na. Abi ako suka itong naa sa kuan. Sa container. Yeah. It's an oil. Oh! There are 2 containers. One is suka and one is oil. I need suka. I like it. Mas ano lagi ka og halang compare na ako, no? But you need to drink. Ikaw mo ato katong di pa kaon kung naghalang. Ito siya. Ito silang demonyo. I'm done. Can you put rice on my plate, please? A little. Little only. Yeah. So hot. Okay. No rice. Excuse me. Why you keep on staring me? He's Are you so in really- love with you. Oh yeah, I know that. Wala, Are you wala, in wala. love with her? Wala, Queen, wala. Baba lang, baba. Wala. Baba! Baba lang. Are you in love with me? Are you in love with her? Maybe yes, maybe He no. can't answer because he loves you so much. Remember? Yeah, I like it. Yeah, I like it. I like the blood. This one, guys, you have to taste it. Very delicious. So it's The price is very a little expensive, yeah. but wow, my heart is aching. The heart is Don't burning. tell my heart, my achy breaky heart. Yes. Oh, what eh? So, I think I ought to. The heart is burning. Yes. Why you open the big one? There's no little one. There's no little. Hello everybody. Eh, vlog. Ano na po to the King? Today is January Hi, December 16. Birthday ni Kuya Butch. Eh, vlog. Happy birthday Kuya Butch. Shrimp, Aldereto, absit, seafood, wow, this one is really good. kinilaw, chicharong bulaklak, spaghetti, gato. Yummy. Ito, Joby. Hoy, Job, kaya pampagata sa Job. Lami, Kuya. Alam tayo. Magkuha ni guys. So. Wala siya ikuha. Yo! Bawal na sa mong video. Magaling ko pa lang siya sa? Tapos,
Ako tagtak mo. Suka. 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 Ha? Ano? Nice. Ito na, guys. Tapatos. Guys. Hindi na siya. Kaya ako mag-restaurant. Dugi. Siya, pwede na hindi mong lutong karong Sabado siya. Ano? Grabe ako. Dili. Paman dila, ikaw, man yun. Dili, kanya-kanya. Kanya-kanya, malayo mo na akong lutuon. Kanya ka, Greta? Oo. Kuha na rin ha. Ha? Naman yung bibahugan niya, di ba? Naman yung kaldereta na. Ganahan ko sa Dapat butangan na siya ganang kuan mga tulo ka klase pang shell. Yeah. Ganahan ko sa sabaw. Ano wala niya ipalit? Ano ka? Ikaw no? Naaw? Ikaw. Ha? Tulo ka na klaseng shell ba? Tahong, butangan tahong din na. Ang tahong dapat ito. Mamotor. Ninanamnam. Ano? Sayod. Nadari oh. Dakuan. Tanaw kay Tita Beng. Apa? So guys, Welcome back again. welcome back again. Kauna po sila. Ay, papakita siya. Huwag ka, ano mo ti? Uy, sasakpan niya itong Dapat dangka. ka-reset ka rin. Ako mga kauban diri karon ang Tara, birthday isa na yan, celebrant. no? Ate Jonah, si Kuya Ray, iyahang husband si Dinah, si Ate Juby, og si Berhilia. Ang alagay. Oh, nauna ko daw. Oh, nauna. I-accept na lang gani. Aksan na ginabing na. Di na para sa unay mong tao. Bahala nung dako basta wapa, no? Luto mo kayo na to. Inilaw pa, tapos shrimp na gamay, Katuloy. tapos pansit, then kaldereta. Naay bulalo. So, ako guys, gamay lang akong ikaw na rin ako. Gamay sa, duha ka kutsara, nga kwan, tapos nagkuha akong sabaw sa kaldereta. Itong butang na to ng mga kawal Ito ang kutsara, pero kapulo ng quick balik. Kaka lang. Ha? Eh? Yes. Subscribe na, Nick. Siya rin na ragas, Nick. Kapan yun din? Pero nga po, pagkuhan po, pag-promote imong kuhan, yung vlog. Sabi na sa mo, te. Hmm? Intro ni mo. Intro, ako man to magwapa ka ay. Uy! Kapaka-paka ka din mo na close. Okay, Murag si Dina, bagyan ba? Lagpot ko na ko ato. Ano ko dyan ato din? Nawala ko sa usa ka na ito. Kusog po si Stacy. Birthday ni Stacy. Kusog po dyan kayo. Ay, grabe naman dahil itong pangatawa di ay. Oh. Kumbot na kayo. Kami na na yun ba? Nakadri sa kuha na, diri man tiyang ate. Makakabantay. Ulaw ato eh. Hello guys. Good morning. Good morning. Dili na po minamahal. Ila ko ya butch. Hello, what's up, vlog? May vlog ko sa Pamela. Bata-bata, hi, say hi. Hi. What is your name? Na. My name is Zion. Hello guys, welcome to my vlog. Ako di ay si Liam Salazar. Ano siya? Ano po may diri na mahaw. Diri na lang siguro daw ni Puyo ni Beng. Dala, naghabol naman. Anak na si Kuya. Oh, ga. Ay, patungas dalan. Oh, sorry ma'am. Kadating naman pagkaan may gaunan ko na ron. Kadating na namin sa sikaw na ba? Ako sa guys na iyo. Musta mo birthday Kuya? Extended karon adlaw. Kayo anto do man. Na magyapon. Nauna dito sa buwangga. Guys, magaon sa ta. Pamahaw.
Among sudan kay kuan. Suka na suka. Prito nga lechon manok sobra gahapon, fried rice o mga sobra nga pagkaon gahapon. Already, like it's all